mim kut thani som pali ania khovel thu thar lang sar te kan han lor le lok dona hei tun lai chu Russia Ukraine in do kai hnoya hianin ram engemaw zat hianin kan puan thin ta kang khanin Russia na zo ka hrek turin ma an la ania Russia oil leitu ramte na taka hrek turin tuna hian malak na thar rom chho meka China le US khan tarif war an kalpuya maro chu an tarif war kha an la pau soria an la mang ri lova US khan za somli panga zatin China bungro US alu ta tangin chiala ka tuma chuti lain China point za somni panga in a chang let ve boka amma erro chu hi ataka manala nilova tuna hian anin room thai ton chhole mekani US chuan G7 ramte Russia tanga oil leitu te chunga chia sang jok la turin anor vele mek US hianin sarkar engemaw zat bungrua US athon lu te atangin chia sang jok ala mekania chute ang deuh bok chuan Russia oil leitu ramte hne na tangin chung ramina G7 rama bungro an thon lu a chia sang jok la turin US chuan ati vele ta mekani hi Moscow in dona ti top na tura malak na kong poimo takani don ni US chuan angai chuti lai chuan China chuan Donald Trump 100% tarif chu a chang let ve mek don ta he Russia indona hian China chu Russia oil gas a lei wangin indona hian a tel ve ni Ukraine be na hian Russia tha ati chakani tia khotlang hawin an puna chu China chuan a hnola he indona hian kan tel lawakanin rollo anti US President Donald Trump an Moscow nataka norna kalpui turin Russia oil leitu te chia sang jok kalpui turin nei to ram G7 ram te anor mekania hemi hnu hian China chuan indona hian anin rol lova an tel lo ti thu chhuwa an siam hani Washington norna chuna takin an chan let tur thuan soi Slovenia state atlona China foreign minister Wang Yi chuan indona hian har satna asut kian theilo thule chutiang bokin rek na hian har satna ati zual ka yani tin International News Agency Reuters ahril China in US aron be na chana hi President Trump an NATO member te Russia oil leitu te chia ti sang turin Russia oil leitu ten NATO sarkar rangsanga bungrua an thon lu atanga chia sang jok la tura anor hnuwa thil thleng ni in chutianga nei chuan Moscow oil lei tamber tu China chu za chia la turin angen hani NATO member te le khovel hriata thuwa puana Trump chuan NATO member zongjong in Russia tanga oil leitu te chuna taka an hrek angai ni chu chuan Russia chunga hrek na lian zok akal pui dona Russia ina Ukraine in dona kalpui na chu chuan khong lian tak anei thei dona ni ti chu US ngai dana ni Trump chuan NATO Chanrol pui te chu tho ho na thatak le in lungrol taka mala tlang turin angena NATO member ten hrek na siam tura inrem na an kalpui ani chuanin engpo ni se chu chuan ra tha chhuwa don ni in a soi bokani Washington hian Russia oil le chungchanga India laka chia na takin sang takin la mekania chuti rolin Beijing chu ni china kan tarlan tak angkhanin tarif sang takalak mabak ni ma se an la pau seria hei hi atakin Beijing laka hian Washington chuan ala kalpui lovani kha he ba ka hian US chuan G7 ramte Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom te po telin NATO member zongzong te Russia oil leidu tu lian berber India China te chunga chia sang jok la turina phut meka hei hi nataka Russia norna turani ati US Secretary of Treasury Scott Bessent chuan G7 Finance Minister te hnena Putina indona machine sum a mono bulpui India China ina adorna chumi oil man gas man atelna titlak nyamani theinan malak angai thuwa soiboka G7 ramte an ranrolangai ni in US Secretary of Treasury chuan soi Donald Trump chuan NATO member zongzong te hnena Ukraine buaina kai hnoya thu to ba pe a US President Donald Trump chuan NATO member te chu Russia oil leito lo turina phut bok ni in tarlan ani ani na taka chuan mani khan India po khan ron pho chhuwa ka kaini chau hi Russia oil gas leitu kan nilova Europe ramte pon an la lut renga US in Russia oil kan lei wangin hetiang khop hian tarif minti san saka chuti line India in European Union hian Russia tengin oil an la lut nem zo kan ti kha India thu chhuwa kan ya chuti lai chuan in US chuan European Union laka
tarif ala kalpui lo India ang min akalpui lo vani kha chu tu na hian US President Donald Trump chuan NATO member te por Russia oil leito lo turin anor vele mek nia hriatania China laka chia sang tak la turin aphut bokani chena kan soita kan khana thur social media Trump chuan ron posa NATO ramte chu Moscow le ki finkare indona ti top turin chutiang chuan an mani chan zong po man la kangai vea oil anla dor chunjom zela ni chuanin Russia Ukraine indona ti top tura malak na hian ma ason tak don lo hati Russia la ka sangson lian tak kanin pe to ni NATO member zong ten Russia tengin oil an lei lo wanga chutiang tur chuan kanin pe yangai US President chuan NATO member te hian China la ka chia za asomnga atangin za aza thlengin an la kanga yan choi ti ranga ya China bungrua NATO member lut hawa tang hian chia za asomnga an la kanga ye ni chu Ukraine boina top na tur poimo takani thu soya hei hian Russia na indona kalpui ti top na ta na karfung poimo takani kumsan hela somni pania buena achua tang khan Beijing hian neutral actor rangina in nga ya lelam po Ukraine mo Russia mo po tran lo ve mo tran ve in mo khatiang khan neutral ang takin in nga ya NATO official le EU state how tu te chuan tramangen na chungchanga hineng man la soilovani NATO member te hian China laka sia sang jok tarif sang jok kalpui ta se China hian a chang let ve do na chu an tuarang emti anita Trump hian na takin NATO member te hi akar mekani Russia oil leitu ram atanga NATO member hawa bungrolut bungrua anlak lu atanga chia sang takan la ni chuanin China emo India po hian na takin an chang let ve do na hi NATO member ho hian an tlin kherangem ti chu zona anitani Trump po sa chuan Russia oil anlak lu chunjom zela wangin China chawni lavin India chunga po chia sang jok la turin European Union member te anor le mek bok CNBC nan komna European Commission thupuang tu chuan inbiak na kalpui mek chungchang chipchiar takena soilova mase European Union chuan sanction enforcement malak na konga India le China telin khovel pum huwa pan tho pui kai hnoi jong tenen in zom ti asoi hedila hian European Union chuan Russia rek na pakai som pakwana tur chuan ti felmeka engkong zongin nge he pakai chi kalpui hani thu tarlan nalani chelo mase ramchunga oil export le banking sector te an target don ni angai ani European Union chuan kumsan hela somni pasaria Russia fossil fuel laklu chu ti top vek an tiama maro chu tuna hi chuanin an lati top theilova an ramchunga demand ala miao wangin Russia oil gas hi European Union chuan thanem tak an lalaluta India laklu ain an lalalut tam ania hewang hian Trump chuan na takin anora nangni pon in lalalut rengania chuwangin in ti to pangai tin Russia tanga oil leitu ramte na taka in rek ve angai ni tarif sang taka in lak ve ngai ni ti chu Trump mana European Union le NATO member akhakna ani tamek European Union member zinga Hungary le Slovakia te phei chuanin Russia oil laklu hian lati top lo hrimhrima hetianga Trump na rotna siam hi dodal tu zinga antel ngala Druzhba pipeline mangin Russia tangin Ukraine kaltlengin heng Slovakia le Hungary te hian oil an lalut renga hei hi mani deuh khan voi thum lai mai Ukraine chuana bei to ani kha Druzhba pipeline Hungary le Slovakia na Russia atanga oil an laklu na kongpui mo takhani Russia chuan khothlang ram te hrek na chu dan bo chet na ni thu soi ve thunga anram economy anti chhemai mai tina soi anram chung mason na tur po anti chak don lowani ati bok United States President Donald Trump chuan Russia hrek na siamain pe thu soya masene to general puiram te chuan ma an lak ve phot angai ni Moscow tanga oil an lei anti top vek angai ni ti in Trump chuan an norve mek bokani NATO member zinga hian Turkey chu Russia oil le tamber tu pathum na nia China le India noya ommekani ola tunlai chu Russia le NATO inkara burok sousang ommekani ya Poland ramchung NATO ramchung tila Poland hi NATO member ani wangin NATO boruak ti te pona soi thayang chu Poland boruaka drone engemaw mozat an ron lu ta kha Poland NATO chuan an lo kap thla hani kha khan boruaka ti sousang viau maya Article 4 activate hial te soi ri kania ani na taka chuan Article 4 kha activate ani Poland a drone ron lut kha Poland chawni lovin NATO member then khat te pon an lo ka thlak puya kha Article 4 activate na chi khat chuan hrim ani kumsang ni le somni pani atanga Russian Ukraine be atangin police airspace a hian voi engemaw zat drone emo chutiang ron thlok lut hi omtoa
ma se nei to ram chung hun danga hetiang zat hi a thlengai lo thung inrin ni khan Poland chuan an ram ria tanga hlavak lo a Russia drone ten Ukraine an beila in nei to tangrual ram te chuan helicopter le thlona mangin an boruak an ven thu an dar langa Poland sipai command chuan exa posin ground based air defense le radar recognition system te an activate ti soin Russia beina Poland ram chunga chutianga drone mo thlona moron lut tur vengin an duty ti apuang ani Romania Ministry of Defense chuan thenom ram Ukraine infrastructure poimo be pui thlak mek na Russia chuan an ram bo ruak aron bo chhia aron paljut ni na soi ve bok Romania chuan F-16 fighter jet pan ni thilom dan en fia turin an tir chuak ti soin drone te hi radar atanga alan lo thlengin an zuyani Romania khopakhat chilia vechi bula drone hi aron thlok na ai nia soi ani bokani heti lai hian Russia chuanin ma an son ni an in soya Ukraine khopui Dnipropetrovsk biela kho engemaw zat an lak bel le to thuan puanga Moscow sipai thu puang tu chuan July thlatir lama tang khan khwa engemaw zat an la to ni in puanga ni Russia Ministry of Defense chuan an sipai te chuan Donetsk bial nena inrina bul November Nikolaivka khwa chu an la thar ti soin kho chaklama indonam hun ber pakhatani Ukraine sipai analyst chuanin battlefield map ati chuaka heta hian Kiev thunei na hnuaya he khwa hi ala om ni na soi thungani tuna hian Russia sipai te hian Ukraine ram hun nga thena hun khat vel an thunun meka Kremlin chuan Ukraine chu indona ti to pani theina tur condition atan kho chaklam Donbas bial te Donetsk te le Luhansk bial atangin hnuk dok kim turina phutani hi Kiev chuan an hol thung Dnipropetrovsk bial hi Ukraine bial panga Donetsk Kherson Luhansk Zaporizhia Crimea Moscow ina lo lakto hemi zinga tello ani Ministry nan soidanin Ukraine sipai te chuan special operation zone a servicemen sangkhat jathum somsari chuang an chan nia tarlana nia hi Russia ina Novonikolivka khwa an lakna anin beina ani Russian Battle Group North chuan Ukraine sipai ja somrukvel an thi nin an puang boka Battle Group West chuan Ukraine sipai ja ni somli vel darkar somni pali chungin an thi nin a puang boka Battleground South chuan Ukraine sipai ja somret panga thiangin a puang boka Battle Group Center chuan an bial in beina sipai ja somret panga Ukraine chuan a chan nin a puang boka ni Russia hian a chan za thi a puang lova Ukraine po hian Russia chan he puan saklo boka hi ground verification khatianga fin fian kha chuang lo media lama antar chuadana ni ti khan hriaila Russian Battle Group South chuan darkar somni palikal da chung khan Donetsk People Republic Ukraine Foreign Legion Unit te an ne ti han puang Battle Group South hian din mun thazok an lu mek ni in an in soya Ukraine Brigade pariat tuna hianan hele towa foreign so chuan Russian servicemen ten Ukraine command post launch site tele long range drone da nam hun te anti chia ti report siam bokani heba ka hian Russia air defense ta chuan darkar somni palikal ta chung khan Ukraine ina an ka chua HIMARS MLRS rocket pathum le Ukraine fixed wing drone zathum somlian ka phla ti an soi bokani Russia Ministry in Anchin Chiadanin Special Military Operation Tranga Special Military Operation ti hi Moscow ina an Ukraine a bepuyan thlakna chungchang an soina ania neito ram chuanin Ukraine runna nin an soi thunga Russia hi chuan Special Military Operation ti an puang thungani engpo chuni se Ukraine Russia indo tran tira trangin Russia ina Anchin Chiadan chuan Ukraine thlona zaruk somruk pasari helicopter jani somriat pathum drone hi singriat sangthum jasari le pariat anti aircraft missile system zaruk somni pariat tengle armor combat vehicle dang singni sanga somsari pakwa multiple launch rocket system sangkhat zanga somkwa pakhat field artillery gun le mortar singni sangkwa zanga somni pasari le sipailir thai unit singli sangkhat zaruk somsari pasari anti chiat to thuan puangani tuna hian nei to le Russia in kara borok lum tak omme kania nei to member Poland te Romania te Russia hian drone tirlu thok ne soyania ponta kang khan Poland phei chuan in drone som poruk borvel a thian ram te na lo ka thlak sak ni na puanga Romania pon an ram chunga Russia chon ron ron tholu tir ni na soi bokani chutiang vel chu nei to le Russia in kara in borok lum tak omme kania European Union le NATO state Ukraine na kilometer zaruk somnga athui Romania chu
kumsan le som ni panhe Russian Ukraine laga beipui thlak nuwa drone engemaw zat aram chunga Russia chuan atir lut to anram van bo ruak anram himna abo cheto ni ti in Romani chuan Russia apu ve mek bok inrin ni khania F-16 fighter jet panhi le Eurofighter panhi te Romani chuan atir chuak nge ani kha Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan exa poshin drone hian Romani ramchung kilometer rukborvel z alut ti soin NATO airspace a minute somnga chunga thlok ani tin NATO ramte chu chang let turin angen Russia in indona zawzoka akal puizia tilang tu ni ti in Zelensky chuan a soya hetiang chia hian a che ani Russia laka hrek na siam mangaya Russia chumdon na kalpuina le athian ramte zongjong laka tarif sangjok la kangai ni ti in Zelensky chuan a soibok NATO chuan Europe khochaklam flank ven himna ti chakatum ni in apuang tabok hi Russia drone ten NATO ram Poland Romanian ron lu chua sekta ka chuan NATO hian ven himna khawzok siam atum chhota mek ani Poland chuan airspace bo chethei tur angchi drone lo kap thazel bokin chutiang chuan NATO ram thian te pon helai eastern flank Romania Poland le ache vel Russia Ukraine ram ria hianin chakzokin ral thuam chelek thei turin in bot sei nia soi ani tabokani o Israel lam hanlut le taila IDF chuan Gaza City a cheng mi noi ni sing riat vel chu tuna hian an chuak le to ti soin building sang tak mun le a che vela om te mi noi ni sing riat vel an in son chuak ni na soi ni khat kal ta chung khan Palestinian mi sang tel te meu mai Gaza City chuasan an oma Israel sipai te chuan be pui thla thar kal pui ani zel tur thuan puan hnuwa ania tin building sang tak atanga inthiar chuak tur le abul vela om te po inthiar filim turin anti a chan chu tawar angchi building sang tak tak angte hi Hamas ten en thlak nan te observation post tan te le Israel an beina tan an man tangkai mun ani wangin Israel hian building sang akap chim zel don ni khana puanga tuna hian building sang engemaw zat Israel chuna ka chiat chak to bokani hewang hen mi puiten in thiar chuak ngo mai mase Gaza Hamas run Civil Defense Agency chuan mi noi ni sing ret ni lovin mi sing sari borvel an chuak ni na soithung karma sa khan IDF be pui thlak na khan Gaza City ya mi thanem tak Gaza City tang khan an lo chuak to bokani Gaza medical staff te chuan min khan Gaza City pumpuya thlona manga be pui thlak na Israel chuna kalpui ni na puanga heta hian mi somthum pahnian thile to ni in Gazalam chuan an puang ani thisinga henno pangsom pahnian tel ni an soi nge a heng ruang te hi Sifa Hospital da ani thu han soi bokani Israel sipai te chuan inrin ni tang khan Gaza City huam chunga Hamas inan man thin building sang engemaw zat an kap sim le to Gaza khopui lian ber Hamas ho kul pui hnung ber nia soi Gaza City lak tu min Israel sipai ten be pui thlak na chak takin tuna hian an lakal chhopui zel ani ole puan don chuan puan tur tam tak om thayo me maro chu video sailu tuk chuan alo ni nompal ve thaya khati china khan kan handu tok le phot mai haniang chu video dot le in longa chang zel don nia khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dot le in longa chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole